kandi nkize kwakire unashanga ukanyakira nabandi kana nuhurikize kandi ukureba Tayari TV mbwenu igiwe sande ko kuwa ngambuza igisabiti na sande na wiki buri mwaka nibaho ahabwe siyona okwijuka abako bafirira harugudo kandi no konje umwana kwizusya aba bakoresha urugudo ngutwerinde twegenesereze amagara kakaguma nicyo kikuru munongo mbwenu buri mwaka nkibaho kandi buri mwaka nbatugwiniro muramwa mbwenu hati nambwe n'umuramugo umwaka wo gutugamba ha ebyiruka ebisomeye kuba byarugudo nari bituseme gukoresha twino busingi aho nabyo nibyo kushira kusetera butandu so siyumo mu Rungereza yagira ngo safe vehicles for a safer Uganda. So mwagamba shintu cha safe vehicles naje byiruka byahanguto nikiruka ki eco muntu asheme kuba nagenda naco aharuguto nturebera aha mushabazi turebera aha driver turebera aharubona abarukozesa inguto na mukama we motoka wenyine yebari munonga mbwenu nko kuwakireta ebyiruka ebi bitebekanisigo mu ngeri yabi ngo kuwagamba twine byiruka byakwimutwara abasabaze narabantu twine byiruka byakwibira bitware imigugu nari bintu ebitose kandi twine nebyiruka ebyakwibire biri special bikora abambitwara nk'abarwire nkazambirensi bitwara sente mwene biri special tubantu mango nibikora umurimo wo kandi hari ibindi byiruka ebikora imirimo egumire ndijo nkazakara kita ezo kuhinga ngudo mwene bona bari yarugudo so kubantu gamba ngo safer vehicles nari biruka ebishimento bantu ngo bikora umurimo ogurubyo ogwabyo gwenyine mabasanga kabasabaze bapakira tractor no bazo kiyebuza kukije nangwa n'ucyukurebe n'amashomera gamwe hati gakahinduraho ezabezurore bazindura za bus abo kuba umuntu asheme korese kiruka ekishemire kushikiriza obusingegwe ubwo kutambura amahana akwanteka kutambura nubwo bwitwa kutambura kandi ukatora no kora atambure konkebera jirano bitabura ukutwa kubasa kubikoresaje yamagara kagamagariyo agahuriri. Yes. Umugecho nyenda kubuza na mnonge chikwatagine no bwiro bwa hati wenchi ntorebo bwiro bwa festive season narishiyo bwire w'amazaro something like that abini kuba kushakusheta nehe yongera za butanda amahanda mbwene butanda zigeze yongera cyo kubanza okutambura nako nuko yongera n'abantu abiwa kutambura nabo beyongera cyamayesa ngo haba hakaza ekizuburu cya butandu mbarono ngo bamwinje mbwene aza okutambura kwa abantu aba abamwe nibabatwire batakuvuga ebyiruka bimwe nibabitura bibikire nari bitakugenda ngendo ningwa mbwene uriya hiyategatekera kuruganga Buganda narahandi kuza haraye nde kuri rekero kikuru usanga ingendo zabaningwa abamwe bakazivuga ahubwo n'ingwe ngendo baruha mwene bizubinje byo kandi nangwa abayinje n'abakozi bemeramo mwene hakwizukira kuya imotoka taza kugirebera taza kugiservicing taza kugikebera ebyakwimbiye tengesa okwagiherero kintu ko arasimbura kagenda senjera nyangu twatunga kagisankaka tuzusi abantu emotoka ezo sugambe zubaza kwinyororo kwa hizitura zubishire rero bakatanuka ngendo nkinda bayo bamanya zurufiti zishikire kugenda zurufite bo hagora urugendo ruyaza gukora uburingwa bwa rw'urugendo na nibyo kuza kwekorera ubona family ubona kimwe nabe namanya ngo emotoka ejo nari kiruka ejo nari piki yaza gukora umurimo w'ubwongo akuba non stop no hari bize namno katrebe kaza buses zibaza bize ni koko hinduke garuka yo sanga abantu bagitegereza papa drivati yahinduka service bagikora empira tabachekinga mwe no bubwire ni babatabwine hazizo kwita unsafe vehicles mazima umteka namwe no onkirize umkereka cyaka kuwampereza na gezaho kugira ngo tuhandi mwe tutorane mu obuzubu nari motoka kwita unsafe embi ombunako hatora abajina kutekateka kugikoresha kugireta amanye ngo ntuza kuba turi mu kabika tuzaantukoresa urugendo mbere y'ebi hari imotoka eskweta speeding vehicles abantu baza kwiruka izo rero imotoka ziyana safe hariho nabani mbanara bire herigenda kutugamba hata abavugi tubarira n'abapiki nabe motoka so twatugamba motoka n'abapiki tubagamba mbwene speed imotoka yo nerabe nirika speed ni biyana safe bugubugu majangu tumurro nene motoka ezindi nari biruke bindi ne barapakire munonga
abatarize Buganda abatarize kuzo mbyaro noza kurura bagira ngo baseze zo kuribeze ahansi yazo nubapakira y'ibintu bingi ebitoke bitakore muhogo bicyori mwene usanga katuhereza bakampara katuhereza boku usanga road yonkeri yumbasi watahabasabaze is times 3 za road bus yakweregeze ki ekore so iyo motoka na area safe sure twa tupakira bakamawe motoka ba driver bazo nabo bamanyengu ekintu cy'umunonga imotoka zindi zinamatara hati mwe n'abantu bahangisa amatara wishe mukoro wavugira hangu dezi nawe waba bakuvugiremo eciro abantu kana bahembe tara etarezo zibirana safe nezaka zitera umuntu abura kweza nakivuga wenyine nawe utakweza etara ziba too sharp zirita kandi zimwe tikweza ari etakweza to nezimwe tuzine gakwa nukivuga n'ikimotoka kitahembere suwari konka kikutambura mbwene natwabesengereza emotoka nkezo nazo nzakubiza kabi dene zindi endeberwa muzabo nazo tikweza de special hago ruzurazura nureba yakuruzingo utakureba nayo mukuzi hariho n'abatahi bita bakushira kosa boda umuntu agenda bodeti ine side mirror suwari usanga hati ngo umuntu atakureba nyuma sincere ikiruka cyubakira very unsafe emotoka zindi narebyiruke bindi nibirasange bine emipira mibi kandi wishyuye kangamwe mutebekanisa n'abahurikiza n'abakutureba abantu tukugira bwire bwo kucebera imipira hari usanga nkapiki ntugeta ihurire hengeno mwene nke etine mino wenare ke hengeno akuba ntahari nkameza umupira ubwo ngutekwa kuterera no hakubita ari inzu no ko umucucu umupira ubwo ngutekwa kutera aka umupira gukozwe kubagwina amatafari mwene mpira ne motoka tukufaye taxi kwemerera iwe kanotema tukabaza kugira utwandebe impira yayo neshaki so numvugira abayine mpire kusetiyo motoka eje atakita amahanda n'abapolisi nibara ino basherura baza kuba mbaronda kutwatira ibintu ebyo ngo usinge bukabarugudo then hatabandi nawe ine imotoka hareze motoka zitine enkoba ezestu esoba seat belts ngwene hati necyo buzubu bw'amani kushanga seat abantu bomategeka ngo seat belt nogiye tengo mu motoka yaza kutomera narukugo apana tokore hati ngo dozizo bakatampsi hari umuntu okubayine nko mutuma arwira mutuma narubunda ine pressure mwe n'abantu tokamanya ari kikwijota oturota kukimanya so driver yatero mu kintu narakatera hampo akagitomera yatakumanya numizaguruka konka wawe komere nko nugumuri umwanya gwa yes turukendera kandi twenda utushoborere no mwoga gwa namnonga abapolisi ako bari haruguto bwire bwa Christmas bo bine mu gaci umbwiro bo turintuza umbero bikoro nyamazuma hatabo mwe no muri mugabo polisi ogwo muce umuhango no kutwizusi ako bo baba rya muhanda nibatwizusiya ubundi batwemereza bakugambira koreki nareki nari batwera kucebereze motoka nebyiruka byitu aka ari cyo kuyotamanya bashikwemereza bajya mu kare tere mu wipers tutamwetara zawo wakireba bakuza no zankaye uturukungiri atubarizo rushanki 12 bambangu kunyuta kwikayishiro ntawetara tere baza kusanga tuwafaye kugira ki so ubwo ngumwamura mu yawo tukugira ngo nemusango niyo bakomba turondera na za fine abantu reke kubakwata kuri no bariho kutabura bariho kutwizusiya icyo twakwitkozere dene kindi kutamuna kakatuma ko kubatina ubundi twecura hariho kwecura abo ba basi batina kugira ngo driver umatagarikayo akakora routes nkino murundo gumwe mwene ibintu babitiyamba kugira ngo hati driver yavuga yaza kampara kandi yagaruka nuwe yazagarukayo ibintu babitiyamba na speed nibajya ngo basi yarabaha mbarare ndashikaziti kandi hati yahikamasa ko musahemwe no ategereje nayo bakeke webare kandi Thompson mwesugwa akahaburo kawe kahamheru we kandi turukuhendera bwo turiyo ndumuzamuna makuru mnonga abantu abarukosa uruguto twena ntukosa uruguto ino umuhanda gumwe ningo gundi yewe mutibekansa kandi intakahaguye kandi sime entekatekeji na chance yitwabona kunka kaburo nako kugira ngo amagara gaharuguru buri muntu nwagine ntugira ngo one man one life tokatunga spare nari ngo wantiza otaga ubugaragara kankuhereza so we must be sure to our responsible twena kandi twayirinda ibihango twabaje twahikayo buhoro
Christmas nonje niyo tukubendeza. Okay, we bari mnonga. Riata Rosta batwine mwami mwese gwa Thompson kandi ogun CEO wa Road Safety Club okurgaha omurembo rwambara kandi kuyakumanyisa siyontuza omu week na sabiti yo kurebeka ngo abantu bakosa kurunjo ruguto na mnonga ikindi kwatine na Road Safety oboturukwirira ebiruguru. Ikirize tukumze mukache ntugarukane